Warla Menteri Rang Ba ulapan bana baga jingpli ke distrik Batamai Hamairang kan long haswa ke Independence Day. Harina kadau ke jingpriang state jong ka klam kobit hakate katain kalaban poi shidu uput bahab ban pensengek shwa. Haba penti kena baga jingpli ke distrik Tamai kadang arta tin na kada ukobit UMLA kamau tarashan badairu Menteri ke Sarkar Jela uba HB Nosij ulongru barengkat ke jing slok lang bad UMLA Kamairang uba medba lengdo kidang pitu shwa mentai ke jino jiman jong ka kalam kobit hakate katain. Oi ke jing shawu chief minister ulada announce ulada penbana ban plino ia ke distrik Batamai hapo khasan dari jong u agos kubamut haswa ke nibedan on plino tengiru na kaliang jonga bat isar medba ni la don ke jingkmen mare penbana bat ila kwa ban plino upai ba jongi babun bro atli konstitusi ru kita terang ban plino kloyer neka distrik Batamai. Tandai kadau kajing kebangi ngia perkat mengabu sar medba. Kumno on peli ia ke distrik Batamai. Lada yau pada nginum la banwan pak. Tingkat ya ke distrik ngin peli tang taki spa ngut. Kamsu tenat bat kajing angnut jong pada jong ti atli konstitusi kidakwa ngasutu nakaliang bai ba kidakwa hi dik ba daladehi kini yo ban priang kini yo ban lei dan priang ya neka distrik Batamai dan rei bang ni perkat ya neka institution ke badan menta pede kaneka pandemi ka hadu kaneka ki khantam lei ya ka pendan umyong ka balai ka headquarter jong kaneka distrik rangkat bu commission kini ikdon hapo ka quarantine mo ini kimla mi iseno hadu menta te nakata kadau ngi perkat ba lada pli ino menta ngila ban pli pa ba la unwan lese gajia kami gajing pang kawan puk kini ki atli konstitusi dui tingin ya penyo da ka distrik Batamai bat ya kani gajing pang nakaliang jongi ngim kwa ban pli klo ino menta te ngin ya pe ia ka jinglong cuman jong une pandemics lada kala idei bakala khamduna ngila ban pi hau September lane Oktober Agos matara kam nam aras mentabuna te Oktober lane di September lane Oktober anda hatu Oktober umla ban pli lesing ngila ban poi tu Desember lane Januari ngin ke kum ke jinglong jong jingman jong ni ka jingpang ka baga don menta ia kata ka jingong ba ngiyo bat numyo su ia kata ka distrik Batamai jungile ngatrai kanam arasu sisin ba chief minister ula de announce ula de penmana ia kani ka distrik Batamai distrik Tamai iangi ki artli kutusi kabade ka mairang solution menta ngis kemba unumla ban kelaktin lane ba unde da kumuipat ngiru terangi le syak mu terai dah la declare ban ong ba un penduk ini kam dei ko ka ni sin la declare la announce ba dei bang ni kinong ikmat nginamon ban pli rei ka position jungan ka ne pandemic mata kamlong yang bangin pli jubo ni ha perkat ia u nong song ia nong song jungi beratli bangin kiar na une kenyang Jepang tani ngis kamba ngin sayo on pli onda une kenyang Jepang ula kham tuna kata kadeka bangi sutu banje nadu wiya kren bat u sama baru